والمرسلين صلاة مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa tujma'u lan den kumpulaken apa kutubun pira-pira catatan kitab buku catatan amal niku sing saben dinane dicatet siang bengine dicatet niku dikumpulno kullasanatin ing dalem saben-saben setahun. Kapan? Fi lailati nisfi Sya'ban ing dalem malam nisfu Sya'ban. Wa yutrahu lan den uncalaken den buang, wa yutrahu lan den buang apa lawu kalamihi napa niku lagoni ku napa ucapan sing dolanan nggih artine gak mengandung ganjaran yo gak gawe tasbih dak gawe tahmid dak gawe takbir dak gawe maca Quran istighfar omong-omongane sing guyonan niku lho. Wa itrahu lan den buang apa lawu kalamihi lagoni napa gunemani ahad amang-amangan walau amalihi lan lagoni amali ahad. Wong pancen dicatet kabeh, guyonane ya dicatet, temenane ya dicatet, gak ono sing gak dicatet. Pokok siang bengi niku ono malaikat sing ditugasi dening Gusti Allah niku adalah malaikat wakil saking Gusti Allah yahfadzanihi lailan wa nahar. Sing diwakilno dening Gusti Allah dadi wakile Gusti Allah kangge nyatet amal apik lan eleke menungso, guyonane lan seriuse menungso niku dicatet kabeh niku. Bengine ya dicatet, awane ya dicatet. Nah, kabeh niku dikumpulno amal perbuatan sing disetorno bendina niku wa turfa'u buku catatan niku di napa wingi wa yurfa'u lahu kulla yaumin kitabun fi kulli lailatin kitabun fi kulli lailatin niku disodorno kulla yaumin kitabun fi kulli lailatin kitabun buku catatan amale kabeh niku disodorno bendinane dikumpulno setiap setahun sepisan malam nisfu Sya'ban. Omongan sing nganggur, kelakuan sing nganggur niku diuncalno. Nanggene wong sing napa diuncalno dening malaikat niku. Wa yujma'u lan wa yutrahu lan den buang apa lawu kalamihi lagoni kalami ahad wa lawu amalihi lan lagoni amang-amangane guyonane amali sinten ahad wa yujma'u lan den kumpulaken apa kitabun buku catatan kullasanatin den kumpulaken ing dalem saben-saben taun den kumpulno
fi sijillin napa niku manane fi sijilin ing dalem napa niku buku perjanjian, fi sijilin ing dalem buku perjanjian. Fa idza kharaja fa idza kana mongko lamun ana apa ajaluhu ajali ahad wa waqa'a lan tumibo wa waqa'a napa niku fa idza kana mongko ari kalane ana apa ajaluhu ajali ahad wa waqa'a lan tumibo sapa ahad fin naza ing dalam keadaan naza sing kate dicabut roh niku yujma'u mongko den kumpulaken apa tilkas sijillati apa tilkas sijillatu fa'il apa tilkas sijillatu mengkono buku perjanjian ma'a ba'dhiha setengah sertani setengahi sijillat. Lah buku-buku catatan amal niku sing elek dicatet, sing apik dicatet. Lah khusus sing lago-lago sing ndak ono gunane, se perbuatan se ageje omongan se ageje se tak mengandung napa nyamana genjeren dia tak genje tak oleh genjeren dia tak oleh dosa. Ada cuma napa cuma mainan omong ageje perbuatan ageje. Cuma ini tetap masuk dalam buku catatan. Makanya kasta-kasta orang kuakuk ning akhirat napa beda kesempatan bektoh kang kuya tikir ke Allah Subhanahu wa taala tapi terbuang begitu saja tanpa yese kelebihan amal ibadah. Ya Allah, ternyata bektoh sesingkat dia ternyata begitu berharga. Tetapi karena keuleban panjenengan membuang kesempatan penikah, ternyata kastana orang kuaku ning akhirat beda bektoh kosong hanya sekian menit sekian detik mungkin kesempatan untuk zikir ternyata terbuang TICN kelebihan amal ibadah. Masya Allah ya, berharga ongku bekto nikah. Makanya orang saya omong ageje amal ageje ada serius sekali. Ini kekuaku paling kastana orang. Wah, apa bolong? Bila pun dalam keadaan naza maka buku catatan amal se napa gele se beda perjanjian buku catatan amal se napa se agaje gele omongan se agaje amalan perbuatan se agaje polong ning situng buku tineng para malaikat kulla sanatin dalam setahun fi sijillin dalam buku perjanjian. Ya Allah alam ngapa buku perjanjian nikah karena setiap manusia ini janji dak ke Gusti Allah. Setiap manusia nikah pasti andi janji. Suka pinu manusia baik saya Islam atau saya kafir semakin nikah asli nih dalam keadaan iman ke Gusti Allah. Janji dekat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Buku perjanjian. Dalam Al-Quran terangake bahwa setiap manusia nikah andi janji dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan-keturunan anak Adam dan dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian nyaksai kapi ajanji kapi daga Gusti Allah apa engkau bener pangeran kakek qalu bala syahidna engki Gusti kaula nyaksai panjenengan adalah pangeran dan kaula. Jadi ning alam rahim ni kemanusia ni pun ada janji dekat Allah Subhanahu wa taala. Ting pun lah keluar ke dunia beda oleh hidayah, beda tersesat. Ning pun kesawakan Gusti Allah. Tapi hakikat manusia ni kan dijanji dekat Gusti Allah. Ampun melakukan perjanjian dekat Allah Subhanahu wa taala ning alam rahim. Ampun lah nyaksein Allah sebagai pangeran. Nyaksein napa?
Nabi Muhammad adalah sebagai utusan. Iki menabi orang peneka oleh hidayah kita terus Islam iman dekat Gusti Allah. Nah, ana buku catatan amal kabi peneka bekal epatawah ke kaula panjenengan ketika manusia kelak kaula panjenengan dalam keadaan sakarat, dalam keadaan cabut nyaba peneka. Fa idza kana ajalu wa waqa'a fi naz'i yujma'u tilka sijillat. Fa idza kharajat mongko ari kalane metu apa ruhuhu arruh ahad tuyah mongko den lempit. Wa ulliqalan napa jenenge tuyah mongko den lempit apa si kitab. Wa ulliqa lan den gantungaken apa si kitab ala unukihi ing atase gulune ahad. Wa khutima lan den cap apa alaihi kitab. Wa ju'ila lan den dadiaken apa kitab ma'ahu sertani ahad fil qabri ing dalem kuburane. Bila ponlah orang ni ke dalam keadaan nazak daripada selamat kun panjenengan. Waktu nazak ni kapone pekaton kabeh bi Gusti Allah. Hari amal kake, hari perbuatan kake, hari bolusna kake, ada setiap pekaton bi Gusti Allah. Keneng na kake sebekal keneng na. Bolusan kaki sebekal nerema. Kabeh ada selopot. Bila pun ngak nikah, bada se senyum, se tena, bada se dalam keadaan bersinar, berseri-seri, dalam keadaan bunga, bada se mantel mancelak, mantelik, bada ki macam-macam ala kulli ahwalihi. Tergantung dari perbuatan selama odin kelak. Bila pun lah keluarnya bah dari kerongkongan, maka amal perbuatan mereka sabe ning erah orang gelak pas tutup buku paneka tutup tining malaikat pas kalongaki dekat orang si andi buku catatan amal paneka sabe ning kuburan wis dadi tak kira apa horob lah tak kira apa horob neka amal kau luwih panjenengan. Nah, oleh karena dinto kiba de kesempatan neng bulan nisfu Sya'ban ampun teporo ampun telebet ampunan lah neng malam nisfu Sya'ban nikah Allah Subhanahu wa taala nyeporah do orang sebanyak tusah membebaskan orang-orang dari api neraka sebanyak bitonganna buluna embi gibas king beda orang setek sapora neng nisfu Sya'ban nikah beda orang setek sapora tineng Gusti Allah neng malam nisfu Sya'ban menika. Alhamdulillah. Situng bakto Siti Aisyah nikah radhiyallahu anha wa ardhaha. Siti Aisyah nikah tepak gilirna Siti Aisyah. Malam penikah tepak malam gilirna Siti Aisyah. Maka Kanjeng Nabi sebagaimana biasa masuk ke dalam Siti Aisyah pas nyabe pakaian sabe gantung kaki ning jendelan. Aneh. Mare nyabe Kanjeng Nabi pakaian nikah yang kui boleh bi Kanjeng Nabi ngangkuy pun keburu ngangkuy. Nah, karena Siti Aisyah ini kecemburu na raja. Cemburu ke Kanjeng Nabi ini ya pancen adalah karena Nabi Gus Nabi pantas mau cemburu. Demak Kanjeng Nabi cek tang beje entang giliran tapi Kanjeng Nabi cek keburu na demak ya. Deki-deki pas Kanjeng Nabi pas akilir de lain sengko. Njan Siti Aisyah, ki wajar coba cela orang cemburu nih wajar pantas. Ya meta cemburu cereng baca rajin Kanjeng Nabi. Engke, lagi nak kiai bela arbuan, boleh Kanjeng Nabi. Ala ke kiai lah arbuan. Can Siti Aisyah. Bi abi anta wa ummi ataitani fa wada'ta anka thawbaka thumma lam tastanim an gumta falabistahuma. Panjenengan neka demi bapak demi ibu asompa Siti Aisyah. Ataitani panjenengan nekani teng kula jenengan nyalap rasuani terus panjenengan ndak tilem kali kula. An gumta falabistahuma kemudian engkau berdiri dan engkau menggunakan pakaianmu. Katipun panapa ya Rasulullah? Maha dah napa nih kase berbuat sareng panjenengan can Siti Aisyah.
panjenengan ke bajana gilir ke kaula tapi panjenengan tak poron asaren ning compok kaula justru panjenengan jaga pas ngangkui kelambi boleh fakhadatni ghiratun syadidatun akhiran kok cemburu jan Siti Aisyah cemburu secek sarana wa dhanantu annaka ta'ti ba'dha suwaihabati ben kula nyangka panjenengan bakal agilir dek reng bini madudan kaula oh akhirah etorok buntek Kanjeng Nabi bi Siti Aisyah demak Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi ternyata entar dek baki karena dalam Siti Aisyah bi baki ini kesemak jadi mungkin pasaren Kanjeng Nabi kasih dalam Siti Aisyah tawadun Siti Aisyah walaupun compok ni ke compok Siti Aisyah giliran tepak giliran Siti Aisyah tapi Siti Aisyah tak ikubur ning dalam jombon mele ning luar dalam berneng baki il-gharqat ni ke Siti Aisyah orang bini sepaling cerdas orang bini sepaling pinter dari raji-raji Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin king coba raja pon etorok bunte ternyata Kanjeng Nabi entar ke baki azyaro faqala karena Kanjeng Nabi oning cak Siti Aisyah ni katorok bunte ya Aisyah kunti takhafina ayyakhifallahu alaik wa rasuluhu wahai Aisyah apakah kamu khawatir sehingga aku berbuat zalim kepadamu Allah berbuat zalim kepadamu hai Aisyah apa ban kebeter engkau tahu deh gilir nak kaki apa ban kebeter engkau sebagai utusna Allah ban Allah berbuat zalim keban ngani ngaji keban atani Jibril alaihissalam datang ke sengkok Jibril faqala hadhihi lailatun nisbi min Sya'ban ya Rasulullah malam makin malam nisfu Sya'ban karena Jibril datang ke sengkok pas sengkok langsung abledes entar ke baki karena malam setia Aisyah Hijriah malam tepat malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nari bi'adadi syu'uri ghanami kalbin ben malam ria Aisyah kan Kanjeng Nabi Allah Ta'ala membebaskan dari apoi neraka dari manusia sebenyaan buluna mbik gibas berapa banyak ada sebisa mito nikah hadis nikah riwayat dari Siti Aisyah ya jadi malam setirin kok minta pamit ke baan wahai Aisyah ta'dhani li fi qiyami hadhil laila engkau minta pamit ke baan sengkok minta izin ke baan untuk abri kesempatan malam beri engkau ibadah ke Gusti Allah engkau apa aja nge engkau tahajud qalat merengak nik ke Siti Aisyah coba cetlah Kanjeng Nabi walaupun Kanjeng Nabi ini ke orang laki tak perlu pamit mun saungkuna tapi menghargai kereng bini faqalat na'am ya Rasulullah bi abi anta wa ummi silahkan ya Rasulullah dengan senang hati mun saungkun kaula terro ane ke bajana gismah bajana giliran dan kaula panjenengan gilir ke badan kaula tapi karena panjenengan ne ke urusan ka Gusti Allah ka pangeran silahkan ya Rasulullah faqamah maka Kanjeng Nabi manceng fasajada sujud tawilan lanceng sujud hatta dhanantu annahu qad gubidha sampai engkau nyangka Kanjeng Nabi jeset tetap sujud dari abi te malam nisfu Sya'ban Kanjeng Nabi sujud ke Allah Subhanahu wa taala karena engkau kebeter Kanjeng Nabi tak kok set tetap sujud akhirah yentar bi sengko Kanjeng Nabi epa guli kala bentang tanang epa guli fataharraka maka Kanjeng Nabi aguli fafarahtu maka engkau bunga engkau seneng karena malam je Kanjeng Nabi sujud ke Gusti Allah karena engkau khawatir Kanjeng Nabi sedeh neng malam jeria ternyata epa guli bi Siti Aisyah Kanjeng Nabi juga aguli Kanjeng Nabi ada bu ke Siti Aisyah benyakan orang sepe bebas dari apoi neraka neng malam nisfu Sya'ban benyakan yajiria sebenyakan bi buluna bi gibas keng beda orang setek seporen dalam menjadi wahai Aisyah
Dawuh Kanjeng Nabi, la yanzurullahu fiha ila musyrikin. Pertama, Allah Ta'ala tak bakal ngabes, tak bakal ningali ning malam nisfu Sya'ban da orang yang musyrik, da orang yang syirik ke Gusti Allah. Wala ila musyakhinin. Nomor 2, orang yang tak bakal ningali ben Gusti Allah, tak bakal oleh pengapuran Gusti Allah, tak bakal oleh pembebasan dari api neraka, musyahin. Pasera musyahin, orang se andi permusuhan. Geting-getingan, amusuhan, musyahin. Malam nisfu Sya'ban tak sepura tu sana, tak tinggalai ben Gusti Allah, ben tak bebas dari api neraka. Musyrik. Nomor 2, musyahin. Orang sandi permusuhan. Nomor 3, wala ila qati'i rahmin. Ben nomor 3, orang gila tak bekal bebas dari api neraka, tak bekal sepura tu sana, orang sema pekak silaturahmi. Are walaupun neng nusu Sya'ban tak sepura, percuma. Wala ila musbil izarihi. Nomor 2, nomor 4, orang sing ngelembriaki deke pakaian karena kesombongan. Karena orang lambok di zaman jahiliyah pakaiannya kebayang ngelembre. Mun mungkin ampun tak jadi tradisi, ampun tak osom. Di zaman lambok nikah adalah pakaian kebanggaan, kesombongan dari orang-orang soki, orang-orang sekaya raya, pakaiannya sampai ngelembre. Memakai pakaian saya sombong. Mungkin tak ngelembre, tapi kesombong udah pancet. Capek pakai tela, ya pada wey. Ya njak keng. Mun sampean pakai tela, capek tak apa-apa, baca lagu tu pakai tela. Keng mula niat tarwa, terolah ni keken niat kelampi kebebong sombongan ni kesebeda resiko na. Karena mun wadimor tak kira pakai tela, ya rep. Mula miri BHS sabak ya ada. Apa tocuk ni? Wallahu a'lam. Mun tocuk na engki musbil izarihi, walaupun karena saya catat bening ngelembre nari yang kesombongan nikah pakaian nikah. Taib kibisai kiasaki bang sebang. Nomor 5, wala ila akin liwalideh. Ben orang se nomor 5 tak bakal sepora ni Sya'ban kebanyakan orang si bengal kering tua. Ada aja. Percuma kapi ini. 5 orang. Nomor 6, wala ila mudmini khamrin. Nomor 6, saya sepora orang sepancet dalam keadaan mabuk. Kita atobat dari mabuk. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Nabi tak salah, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Nabi Sayyidina Abdullah ibn Abbas pernah ataruan ajanjian. Mun beda orang mati kita atobat dari khomer. Sengkok taleen tanang dukel aja. Taleen soko dukel aja. Blok-blok. Tanang si kanane taleen, tanang si kacer taleen, tanah soko si kanane taleen, si kacer taleen. Orang semate mudminul khamri, orang semate dalam keadaan mabuk, pancet tak tobat dari khamr. Kubur jadi ya. Engkau tale kada pas kubur. Mare kubur dina. Made kali boleh. Mon semate mudminul khamr. Seketa tobat dari khamr arwah pancet adep ke kiblat, maka cak du caleh tang taler ya sampai kiamat sampai kok mati. Paham ya? Dipastikan orang semate mudminul khamri, orang se ngelanggengaki khamr, kita tobat dari khamr mate, dipastikan kiblat mayit tak kira adep ke kiblat. Engkau bangala taro tale entang tanah, tale entang soko, kale orang semate dari khomer gela, mun ngedep ke kiblat mayit, cek tale engkau sampai kiamat, engkau sampai mati. Bengal sampai ngak nikah wak. Derina beliau neka yakin cek bahwa orang semate mudminul khomer neka semate dalam keadaan ngenom khomer gela, tak kira adep ke kiblat mayit. Sehingga pada seorang soleh, orang yang terkenal, orang yang bagus, datang dalam mempena
orang sesoleh juga. Ternyata neng kubur negak itu seksa bi Gusti Allah. Akhirnya penasaran. Mak bisa sambian neka terkenal orang sesai amal lah. Siang malam dakwah ke timur ngajak orang. Mak ternyata sampai seksa bi Gusti Allah neka kenapa perlu sambian? Jawab. Karena situng tang perbuatan saya yang keben sing kok jadi tak apa-apa. Kenapa gak dinto? Engkau ada di penyakit. Tang penyakit dia tak bisa sehat, kambuh, terus komat. Mun sing kok tak nginom seloki diri khomer setahun sekalian. Yang sampean. Karena penyakit, wong nginom setahun sekalian. Gara-gara yang kau seksa bi Gusti Allah Subhanahu wa taala tak nemu kenikmatan sing kok ning alam kubur. Bisa bayang lagi, pas dak remo orang sekhomer tanpa beda penyakit, tanpa beda apa. Makan sampai mau najemu cek ngangkui khomer. Walaupun seloki, anggur, topi miring, teroanga badan cek nyari nih mun teroanga nyari kampuan. Mun ki ibadah si halal jangan aku si haram. Engkau andi penyakit, tang penyakit itu tak bisa beres kambuh kecuali nginom khomer seroki. Banjir kok nginum setahun sekalian. Ustaz remah kulo sat pon kadung siang malam mabuk lamba engkim pon. Syukur dak tobat dongku dekat Allah Subhanahu wa taala. Makanya khomer kocak khomer karena litakhammurihi. Karena khomer neka litakhom apa bisa litakhammurihi lil agli Nabi tak salah. Kocak khomer karena bisa nutup ke akal. Kocak khomer makanya orang bini sing ngangkui penutup kepalanya mana khimar kerudung. Khimar penutup kepala kerudung. Khomer bisa nutup dekat akal pikiran. 6 orang nih kah? Tak bakal sepora walaupun yang malam nisfu Sya'ban. Sedangkan Kanjeng Nabi malam nisfu Sya'ban ada bu orang bebas dari apoi neraka benyakan kipaneka sebanyak bitongan bulu nabi gibas kecuali reng 6 ria. Saat tak bekal oleh jaminan dari Kanjeng Nabi pasti celaka yang kipaneka tak bakal la yanzurullahu fiha Allah taala tak bakal ningali kelaban kasih sayang da orang peneka musyrikin orang syirik musyahin orang satokaran qati'ur rahim orang sing mepeke silaturahmi satretanan orang sing ngakui pakaian karena kesombongan orang sing bengal kering tua dua nomor 6 orang sing ngahliaki khomer mabuk tak mabuk haram hukum qaliluhu wa kathiruhu haram banyak sekone en khomer hukama haram muskir au ghairu muskir mabuk atau tak mabuk hukama haram. Ini kan yang nisfu Sya'ban. Apa boleh? Kita ada masih nisfu Sya'ban masih malam Lailatul Qadar kita percuma cela. Atau karan. Dari yang tuana bengal. Musyahin. Ada sengala. Gimana ada sengala tolos. Engki. Sampai kiamat nih kah anak narosaki ya karena tak halal hukoma tak nyapa lebih dari teluarin nih tak halal hukoma tapi mon karena jangan beri mon karena menjauh tak ketemu karena orang gila ahli se bid'ah kita masalah tak masalah kecuali karena udzur kan ada buaki inna hajra akhihil muslim fawqa thalathati ayyamin haramun saungkuna tak nyapah ben setretanan pada Islam mah lebih dari teluare hukuma haram bal qala jama'atun minal ulama innahu minal kabair tu saraja jemaah tak nyapa jemaah kabair nih kah, tu saraja. Le perkara di setaknya petina. Koreng kok nyapa. Ame tak nyaut, nyapa tak nyapa. Ya wis pokok di setaknya apa sepenting kok tak nyapa. Kecuali kata ulama illa li udhrin syar'iyyin oleh tak nyapa benih tak nyapa karena qati'ur rahim benih. Karena udzur nih kah. Saya yang kep aneka alasan saya terima bi syariat. Pertama, kabid'atin karena orang yang pelaku bid'ah.
bid'ah bene bid'ah se njanoreng sagu jenggu bene jenggu kadang kok bene jenggu lancong ziarah kubur bid'ah manakib bid'ah hol bid'ah nikah saya mengarah ke kuburan mentah dek kuburan di ruah entar dek kaju raja au fiskin atau fasik walau khafiyan walaupun fasikah samar tak bejeng tak basah wis tak mak semah tak apa-apa udur nih nyaman beda dalil ya king sambian cek niat taknya apa king karena ruap pelaku bid'ah pelaku fasik kefasikan walau khafiyan walaupun fasikah secara samar ada yang tahu king sampean oning ada tak bejeng tak basah ada penzina ada pemabuk cek semai king ceknya taknya apa king tak apa lo ngata ko abe dia ketolaran dobit apa dobit pelanggerna bila sampian apolong bi orang penikah aneka dobit aneka pelanggeran mun apolong bi pelaku fasik apolong bi pelaku bid'ah panjenengan apolong bi orang penikah mak kebeter agama cara kelacer tang ibadah engkau kebeter tang agama apolong bi orang dia takut tak gena tang agama cak molong jadi ada unsur nafsu murni karena agama ngapa napa nggak nikah minta tonya apa benih taknya apa benih siapa ulung kok takut aro polan dia masih ada anak tak apa cong cak bolong bin fulan aro bengal kering tua engkau ngetelak tibi aro nyerangap nyentak aro mantelik aro nampeleng aro nokol kering tua cuma semak gerwa tak apa nyelamataki anak supaya tak bolong bi orang se bengal da orang tua benih memfonis orang gelak neraka benih memfonis orang gelak celaka benih lain wa cak bolong bi orang cong neraka ro kandang na benih sengak cak bolong biro tak bejeng aro tak pasang kok ngetelak tibi bono bolong biro tak kok tak pasang jong tolos tak pasang kuanan sambian bolong biro tak pasang nah jadi dobit nikah pelanggaran nikah harus eka oningin gen kamah oleh udur mugo syariat agama dari orang gelak tak bolong benih karena beda dendam benih karena urusan pribadi karena urusan murni karena agama salahudinil hajir wa dhabituhu annahu mata ada ila salahi dinil hajiri awil mahjuri jaza wa illa fala sampean mun tak bolong bi orang nikah agama sampean semakin bagus keng mun sampean bolong abeli boleh dak kelakuan saya tak bener isya bolong mun enten keng mun sampean bolong tak apa-apa engko mun mesilah ketemu tak apa-apa ya tak apa-apa keng mun sampean membahayakan ke agama aja isya bolong ini ke dhabit ini ke pelanggarna oleh orang gelak tak bolong selama nyelamataki napa agama lah ini kening nisfu Sya'ban penting nih kak karena orang cak dentek telasan senya apa cak dentek telasan senya pora takut pah mati tepak andi penyakit syahin musyahin nih kah mati tepak andi pendengarangan kau orang pak ya percuma kepir ya mun ki bedereng tua entar gereng tua minta sapora mun sambian toman la nyala tako abe mate atau abe ke keadaan ring tuna mate abe ria kita minta sapora ada pas eko cangkuk bengal gereng tua masih mate asujud masih mate lem Ka'bah ya percuma nah percuma nah jadi neka sodojo amal perbuatan kawuleban panjenengan ada selopot ben epopolong setahun sekalian ning malam nisfu Sya'ban makanya nisfu Sya'ban kasa maca Yasin berapa kali? 3 kali man kaman maca tahun ning daerah kantor tak pati bedaan sepeh malam nisfu Sya'ban ke yodiin nisfu Sya'ban kelaban ibadah kelaban zikir kelaban doa kelaban bacaan-bacaan Yasin ya aneka dalil bede nikah ning Al-Qur'an dalil saya kalau ngaki dek leer aja lah pak yang kita ada macam reng tak kira teporop nikah sampian mau nandi bayi lahir neng rumah sakit karena banyak bayi nih kan neng rumah sakit
Anak sampai lek beri ngertenger, polem-polen neka, tale beri kode pon. Tak kira poro. Sandi ajem beri kode, beri geleng, tak kira poro. Orang rek waku amal kalau ngaki bi malaikat. Mulai dari lem kuburan je kalau ngaki lah. Lek kalau ngaki bi malaikat, tak kira poro amal neka. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Menusari tak kira apa amal aja illa ma sa'a. Apa saya malaki, apa saya lakoni, jadi lah kelakon tibi. Kelakon tibi. Neng alam kuburan pun tak kira ta poro pun, lebih dengar tenger. Kalau ngaki tining malaikat gele sabe napa? Sabe neng leer bila pun lah keluar nyabe ni ke diri abe ruh ni ke pun lah keluar tawiyah. Lempet ni ke buku wa ulliqah ben ikentongaki ala unuqihi sabe neng leer orang sesete gele. Wa ju'ila ma'u fil qabri ben sabe kebai sandingan kebai bereng dalam kuburna. Bila amal bagus maka pak robah orang si genteng, orang si bersih, orang si putih, orang si wangi. Man anta yarhamukallah. Siapa kakek macam gendeng? Siapa kakek macam bersih na macam wangi na? Engkau amal kakek si bagus, jak kok takut engkau semerna kakek. Jangan amal. Tapi mula amal cuba. Pak robah orang si cuba, pak robah orang si boceng, pak robah orang si menakutkan si celeng. Mana anta yarhamukallah, siapa ya wailak, siapa kakek? Engkau amal cubaan kakek, tugas bi Allah untuk kok nak kakek. Salah ning alam kubur neka pun la takok, ke apa takok boleh kelaban perbuatan amal secuba menika. Oleh karena gadin toh, aneka pembahasan tentang buku catatan amal, ya. Buku catatan amal kalau menjenengan ada setelebot sateja menika. Dari ocaan, dari perbuatan, suatu aja berdekapi berde perhitungan. Bahkan apa saya tulis bi menosari termasuk amal. Makanya orang singa onengin bahwa omongan dia dari amal lah, maka orang kelak bakal sekone ocana. Tak kira banyak omong, tak kira banyak ocak. Karena sadar ngaonengin bahwa omongan termasuk bagian dari amal. Sebenarnya juga tulisan nika, catatan nika, orang yang nyatet kelaban buku, nyatet kelaban apa baik catatan, baik lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, apapun saya tulis, agibah bi tulisan, pada hukum. Ngocain orang bi tulisan, pada apa sih haram yo caki haram, tulis. Makan orang saya nulis bareng saya tak bener. Pesoan yang tulisan ini sampai kiamat pak guna pesoan jadi tulisan tak kira berubah menikah, tak kira berubah. Oleh karena gak dinto, mula andi buku, andi kitab, tulis solawat. Selama solawat riki berdeneng buku catatan nih kah? Catat solawat terus pak. Kayak mulai nyatet bareng sini benih. Mungkin tak neng buku, mungkin neng HP, mungkin neng grup. Grup nih dari grup. Maknanya semak, bereneng ibadah ki grup re malah semak, beda grup atau karan, bener grup dia. Grup ni dari grup kurbun, semak, grup semak. Beda ki grup tambah tokar. Bener grup dia, cara grup dia malah semak, sejauh malah semak, sesemak malah sajian semak. Fala taktub bikaffika ghairu syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu wa ma min katibin illa sayabla wa yafna ad-dahru ma kutibat ya ma katabat yadahu. Fala taktub, kamu jangan sekali-kali mencatat bikaffika dengan tanganmu ghairu syai'in kecuali sesuatu yasurruka fil qiyamati antarahu, kecuali kelak kamu akan bahagia melihatnya. Tuh ada tang tulisan lembok neng Facebook nulis apa kok? Ternyata neng Facebook tulis nasihat, ajek-ajekan, atau ilmu agama neng Facebook. Jadi saya catat. Ben kuku sampai neng kiamat bakal ngetel catatan sambian. Ini neng Facebook apa? Janda, ghibah, nyacat orang neng Facebook. Jadi saya tulis sambian pun sampai kiamat neka. Wa ma min katibin illa sayabla.
Setiap orang yang menulis pasti akan hancur, akan lenyap. Wa yafnad dahru ma katabat yadahu. Tulisan tangannya akan terus akan abadi sampai hari kiamat nih kah. Mon orang yang nulis mate, keng tulis na pancet, nulis apa mbian neng buku, nulis apa mbian nyatat apa neng Facebook, nyatat apa sampean neng Instagram, neng WhatsApp, neng grup neng seperti orota. Mun sampean nyacat orang, nyacat ngenye orang, nyale orang sampai hari kiamat. Mangkan cek nyatat fala taktub bi syai'in ghaira syai'in yasuruka fil qiyamati antarahu. Cek nyatat sesuatu apapun kecuali sampean kuakku ngetelak catatan tulisan tanang dia ning hari kiamat meseneng ngebunga ke sampean. Mun saya nyatat mate, king catatan na pancet. Mun manfaat catatan manfaat. Artikel-artikel semanfaat. Hah? Mun sampean nyatet buku-buku semanfaat catet di situ keterangan-keterangannya catet. Utang bapak lambe ahli ngaji ya bede keterangan na bede dina ya tolesna eta mau kapi. Aba nih kah? Ke Kusyairi. Pun bede kertas catet bi ke Kusyairi nih kah. Kolen napanya mana bedeno obat nyamuk nih eta cekaki de napanya mana de kabe. Jadi kabe nih kah? Eta pancing sini kah? Pas ini kebunya tak cekan, eta ceke buku sareng Kiai Kusyairi. Sampai numpuk bunyak. Kula senapa kali ningali catatan beliau, buku-buku catatan beliau nih kah. Buku catatan abah nih kah. Bunyak catatan hukum-hukum salat, sunnah berjamaah, zikir berjamaah. Banyak catatan orang sepuh nih kah. Sampai semakin banyak tulisna. Pajak tulisna bagus. Ki orang nggak ada tapi tulisna pancet. Gini sampai kiamat kuaku nih kah. Are catatna kakek. Are tulisna kakek. Ki mon sepo mungkin ke Facebook lah tak tahu. Letak notot ke mana ponan. Tapi orang semakin menikah. Ampun karya-karya tulis senika harus sampai kiamat re pancet re orang mate saya nulis kati pemate tapi ma yuktabu tetap apa saya tulis pancet sampai kiamat nih. Nah, hal semacam nega pun harus diperhatikan. Benih hanya sekedar ucapan, tulisan pun bagian daripada ucapan. Betal ki ya genjerna pasan orang masih ngerasain bi tulisan dia pada pak. Apa sah colo neng keng gerigi. Makanya ekocak fitnah di ujung jari Korea. Ya fitnah orang makin bereneng koncon gerigi na tokar bisa nyacat orang bisa anasehat dia bi gerigi nih kak. Ya makan kesempatan kang coreng sebisa noles no na apa boy. Kang kui ngajak orang lebat media sosial lebat nah apa baik kemampuan panjenengan nah, karena nikah insyaallah itu tiaki catatan amal ibadah matur muka keterima dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Taib lagi lanceng apa dalilnya cek bahwa orang sesete kele buku catatan seserius bon si agojok kapi lawu kalamihi wa lawu amalihi ane kayak catat kapi bani sabe ele era dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi nikah terang insyaallah terang lagi laku mentur muka semua tu tina masih ojen entar dan terang bila kaki anu tak ngaji ojen ya baca lah ojen ni dalam ngaji beri lo teloan ngarang selamat banyak bi anak ni keberi gula ojon terima detek terima baca lah ojenan ni tak ngaji ungku tolo sambian cira nanti baju ya baju ngan nanti mantel ya mantelan kita tak kenceng roh ojen mana ojen panas mana panas angin mana pas derem ben kita tak kenceng ojen mana ojen panas mana angin ya turunan apa boleh turunan buja pas tak neng angin aing sekali anti air ya ki ngaji bayi kecuali mati lampu bilap ke apa pun tak ada sini kemun ki kening jalan ni ka al ajr bi qadrit tahap ganjaran ini tergantung dari payah nampian semakin sengkah semakin dah ganjaran kok mak sengkah cek kerja tagi hari seramun sengkai torot terus laku dia boleh sengkah boleh tambah terus tolo sampai terakhir Ramadan terus tak wis ya akhirnya tadi amal sekali yang mentermu ke teti amal ibadah saya keterima bon kuaku buku catatan amal neka
se bek coba materi sapa ora se bagus materi terima dadi mulai mangken cetet nyatet Pak Apem pian catet compok mulai catet beda lafat beda catetan napa saya kira manfaat catetna sing aku Facebook ke IG na YouTube ki nek kese manfaat orang lamate tapi kebagus na tak tema tuba liman mata walam tamut hasanatu wa wailun liman mata walam tamut sayiatu becereng mate keng kebagus na tak norok mate buku ni kayak baca bi orang tulis na ki manfaat celaka orang mate tapi kecuba na tak norok mate naudzubillah termoga manfaat amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهدى ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم.